National Hawkers Federation shinduna India pumbada Pangthokhre International Hawkers tegi Thouram Manipur Dasu ngasi Roadside Vendors Welfare Association Manipur shinduna Rupmahal Theatre da Pangthokhre Thouram aduda paramba nupi kaithalgi tongan manlupsingi luchingbi sing amadi nupi luchingbi kayana saruk yakhe Thouram aduga mari lainana Roadside Vendors Welfare Association Manipur President Khetri Tamana Hai Manipur Dasu Street Vendors Protection of Livelihoods and Regulation of Street Vending Act 2014 Chana Dabana Street Vendors Singe Fang Thokpang Ngaklo Fang Dabada Police na Koitan Tanduna Amade Koichen Chelaga Perform Hamnade Street Vendors Singe Ngaklo Pibadi Lai Riduna Saktaksi Forward Pidri Ek Asi Athubada Chana Handuna Lengan Piriba Kudong Chaba Sing Street Vendors Sing da Fangan Biu Haina Mahang Makataki Equine ngasi se ayuk angan bada Honorable Chief Minister da equine street vendors sing na hujik thengnariba kudong chadaba sing aduga equine Supreme Court na pigiba directive sing aduga Street Vendors Protection of Livelihood and the Regulations of Street Vending Act 2024 se masina equine da pigidaba right amadi justice sing asina equine athuba matam da pina na bagi damakta equine leiriba lengak asida equine ngasi se memorandum amaso equine pichin jagre Honorable Chief Minister da so equine Manipur Dasu koi street vendors ki ek se athu matamda chanahalakani haibage du machet pathajaba thamjari Amaromda Thouram aduga mari lainana Roadside Vendors Welfare Association Manipurna International Hawkers Tega mari lainana Langol amadi Kongba Nongthombam Lekai da leiba senior citizen singi home sing da chana thanaba polam sing yauna nongmada changba polam singi angam patengpang pikhe